अहानबदा यामना मरुओइबा अपडेट खरा थमजगे ngarang numidang athengbada overbridge makongda tata harrier ama post thomjelaga accident thokre hairi laingak semba yaubagi mayokta kuki jo miyamna khongjing singsin tre deputy cm nemsa khaute sanate gi mitam mai thakre kuki jogi mla singna manipur gi anoba laingak semba da saruk yabagi mayokta ngasi churachandpur yauna kuki taung pham sing de khongjing singsin tre manipur laingak ki deputy chief minister oina wasak laukhre nemsa ki gen yauna kuki jogi mla lm khaute amadi ngor sanung sanate gi mitam sing mai mafam kaya da mai thadun kholau kaya laukhre kuku women organization for human rights KWOCR amadi indigenous tribal leaders forum ITLF ki women wing na sinduna churachandpur district ta sangsin ki khongjang aduda saruk yakhiba koisang narba miyoi singna deputy cm nemsa kibjen yauna mla lm khaute amadi en sanate gi mitam sing mai thaki pawma gi matung ina kuki jo mla singna manipur gi anobo lengak sembada saruk yabagi mayokta sangsin ki bangasi khongjang adu kangpokpi amadi tengnopal district singi mafam singda su sangsin ki Churachandpur ngasi sangsin ki khongsan angda saruk yakhiba sing nemsa ki gen deputy cm ki famdagi resign tawgadabani kuki jo miyam ki tokhaiba administration pi kedabani haibna singbu kholau kaya su lauki Churachandpur district koite playground dagi haudana world of remembrance hairiba mafam adu phawba kuki jo miyam na rally chat ki Churachandpur dagi kuki students organization na lauthoki ba pun kunmari ki total shutdown adu su kuki na nam taba district sing da rally satnabagi damakta matam khar ki oina koktoki hairi lengak sembada yauriba kuki jo mla ahumgi thawong yaningda utuna sanction ki khongjang adu kangpokpi district cycle amadi tengnopal district ki more border town section ki khongjang sangsi lingai matam da lengak sembada yauriba mla ahum Churachandpur kangpokpi amadi Fairfield district laiba yumgi akoiba singsu security force nakan ba section tharang lokatuna ngaksen ki hairi more border town oina keso more block amadi more area ki kuki jo gi seso singna sintuna more gi gulngam lantun ground gi hauraga more market forest Gate amadi national highway fauduna salaga moregi hill tribal council ki office ta rally adugi panthungpum oiki haina so pawu na makatari amaromda ukhul times ta pongbo pawu amana hai Churachandpur ki kesuna Churachandpur district ta lautoki pung kunmari ki total shutdown ki khongjang adu jomina ta phom sing satnaba yaroi haina Central Village Defence Force CBDF na akan mamongda yakhidre kesuna lautoki khongjang adu mangjauna na Khanghal lamba tawdana CBDF na kon mafam sing da satnaba yaroi Guwahati gi mifam da lawki bani haiba lungthung resolution haiba su jomi proof ki miyoi amatana saruk yaduna lawki warep nate jomi council gi oine pangtok ko sahi sig general assembly mifam oine kumja 2024 gi metha da pangtok ki mifam da su kuki jo haiba tam asmak reject tawba su laikhra bani haina su CBDF na thadorakpa serol amana phongdorakpa wafam amada palli Churachandpur gi irang asi miyoi kharna penda phongdokpa khaktani karisu thoidokpa thokpai Govindas Manipur ki Churachandpur district thokliba irang asi khoisang norba miyoi kharna penda phongdokpa khaktani masida miyamna mi painga oide karisu thoidokpa thokloi haina minister Govindas konthojamna phongdokre Manipur lenga ki school education department amadi samagya shiksha Manipur na sinduna Imphal East district ki Wangkai high school danga si state ki thakta pangthokiba parkha pe charcha gi thaurom saruk yaba lakiba minister Govindas konthojamna wafam asi paumising da pangdokhibani Churachandpur da nahuna amuk irang thokliba asi gi matang da paumising hangbai wahungi pau khumpire duna minister Govindas na hai hauji ki oina Churachandpur nahuna amuk irang thoklakliba asi gi matang da district ki phibam asi normal oi haina lawbadiya de district asta sarang na bakhari thokli adu Churachandpur paumising hangbu hangi pau khumpire duna minister Govindas na hai hauji ki oina Churachandpur district ki phibam asi hauji ki oina de control tawduna thamli ko sauna raba miyoi kharna penda ba phongdok pagi adumuk sarang na badi leibani Majida miyamna mi painingai oide karisu thoidokpa thokloi ngarang su Churachandpur da ka henba violence thokpagi paw leite mafam adu da security ki sabsaba section thawrangi thabuk thoram paikali hauji maki oina kodak ta hektam akan action lokat pa yadri maram aduna khundariba miyoi singi marakta ingtap hanjilakpa pamba miyoi kaya ama su leiribani maram aduna Churachandpur khaktana tana Manipur gi phibam tapna sapharaklagani haibagi thajaba chauna lei haike Kanagumba amata gi khutta lopa heloidabani bimol ing tapagi waroisin purakna honabagi mayokta laiba radical oiba khana Manipur da nauna irang thokan bani pen da phana lairaba su constitutional oiba mongda loisina honaba changi kanagumba amata gi khutta lopa heloidabani haina inner Manipuri Lok Sabha gi MP Dr Bimol Akoijamna phongdokre India today eni na phongwa paw amada Bimol Akoijamna hai Manipur da amuk na hauna irang thoklakpagi mami tarakliba asi ingtapa waroisin ama purakna honabagi mayokta laiba radical oiba miyoi kharna thokan bani adum oina hujik ki oina de irang thokpagi phibam asi Manipur da paksana sandokpa nate Manipur irang hek aubadagi hauna tangdu laitaba hanjilakna honabagi mayokta miyoi kharna adumak ayat apan pibagi mamita aduna lagli ingtapa hanjilakna honabada radical oiba kharna adumak ayat apan piba asimak laibakti bani pen da phana leirabasu constitutional oiba mongda wari sana aduna wakal taminaba
याबंग हक्तनी मखोइना थेंगनरिबा खुदोंचादबसिंग अदु निंगथीजना खंगहंदुना इंगतप्पा हंजिनबा होनबा मथौ ताई कनागुंबा अमतगी खुता लोप हेलोइदबनी मणिपुरगी ओइरिबा फिबम असिदा इंडिया लेंगाकनासु थमोइ सेंगबा थबक थौरम पैखतफम थोगी मसिदा नतना मणिपुरी लेंगाकना मथौ निंगथीना पांगथोकपा ngamnaba सेंटरनासु सबसाना साउगतफम थोगी मणिपुरगी अनौबा चीफ मिनिस्टरसु कॉन्स्टिट्यूशन ना पिरकलिबा बेहरुसिंग गाकना थबक पैखतपा चुमी लोइनना कॉन्स्टिट्यूशन की ऑटोनॉमी गाकनाबगी दमकत मणिपुरगी अनौबा सीएम ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी खंगबा थबक पांगथोकपा चंगी हाइरि अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएस की सिटीजन सिंह खक्तगी ईरान थदोक्तोना लाकनबा हाइख्रे ईरान न्यूक्लियर खुलाई साख्रबा सिंगनबा लेरे अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएस की सिटीजन सिंह खुदक्तगी ईरान थदोक्तोना लाकनबा एडवाइजरी थोकलक्रे लोइनना एक्सपर्ट सिंगना फोंदोरपगी मतुंग इन ईरान न्यूक्लियर खुलाई साख्रबा हाइबगी सिंगनबसु चाउना लेरे रिपोर्ट असिगी मतुंग इन हौजिक यूएस अमदी ईरान लेबाक अनिगी मरक्तुंग खनबगी चांग असि खमथेंगना हेंगलकपगा लोइनना अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान थदोक्तोना चेनखिबना वार्निंग फावो तौरख्रबनी अमेरिका ने ईरान मतम अमदा हेक्ता लांदाबा यानाबगी थौरांग पुंगनम पैखतपसु लैख्रबनी यूएस की एडवाइजरी की माइकैदगी फोंदोरखिबदा ईरान थादोकदबा लैरबदी खुदक्ता थादोकपना अमेरिका की सिटीजन सिंगी ओइना अफब खोंगथांग ओइगनी लोइनना ईरान सटकदबा थौरांग तौसिल लेरमलबसु कैंसेल तौनबा हाइरख्रे असिगुम फिबम लाकपा असिदा अमेरिका ने ईरान मतम अमदा हेक्ता लांदारकद्रा हाइबगी सिंगनबा मलेमगी लैबाक सिंगना पोकनरखिबनी रिपोर्ट असिगी मतुंग इन ईरान नसु मलेमगी तोंगान तोंगान मफमसिंगदा लैरिबा टेररिस्ट ग्रुप सिंग हुटी अमदी हेजबुल्लाह ना चिंगबगा तानरगा अमेरिका ना लांदारकपदा पुन्ना थेंगनमिनबगी दमकता प्लान कयासु पैखतपा लोइख्रे ईरान ना अमेरिका की मतम सांगना लानसोंगनबा ngamnabagi पैखलकपा थौरांग ओइना मिसाइल अमदी ड्रोन की नोंग अमेरिका दा हाइथनबा थौरांग सु पैखतपा हुख्रे अटैक पाक सन्ना सथनबा साइबर ऑपरेशन अमदी ग्लोबल ऑयल सप्लाई लेपनबगी थौरांग सु पैखतख्रे थौरांग सिंग असि अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना लेपा लैतना लांदागनी हाइना अकी अखंग पिरकपदगी ईरान ना थौरांग लक्खिबनी ईरान नसु अमेरिका ना हेक लांदारकपदा सबसाना खुदहनगनी हाइना फोंदोखरे इजराइल की वेबसाइट जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट मतुंग इन्ना IRGC दगी फंगबा डेटा दगी ईरान अमेरिका दा लंथेंगनबा ngamnaba असोबा प्लानिंग तौदुना पब्लिश अमसु तौरख्रे डॉक्यूमेंट असिगी मतुंग इन ईरान ना अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर अमदी रिडेन कमांड नेटवर्क ना सिंगबा मतिक साना सेमगत सगतख्रे लोइनना एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय तौदुना थमकिबदा नतना अमेरिका दा मतम अमदा हेक्ता खुद हनबा ngamnabagi damakta मिसाइल अमदी ड्रोन लिसिंग अनि हेना डिप्लॉय तौदुना थमख्रे थौरांग सिंग असिदा खुलाई पाइबा टेरिटोरी लुक कयाना ईरान दा मतेंग पांगलख्रे हाइरि अमेरिका दा ईरान ना लांदानबा थौरांख्रे हाइबा सैटेलाइट की फंगबा इमेज तगी सबसाना खंगबा ngamkhre अमेरिका ना ईरान दा लांदानबा थौरांख्रे हाइबा सैटेलाइट की फंगबा इमेज अमदगी सबसाना खंगबा ngamkhre हाइना फोंदोरगली रिपोर्ट असिगी मतुंगना सैटेलाइट तगी फंगखिबा इमेज अदुदा ईरान की माइकई मरी मक्ता अमेरिका की मसिंग यामलब लानमी कया खुलाइगा लोइनना लैबा उखिबनी असिगुम फिबम असि उरकपदगी ईरान दसु अमेरिका ना लांदारकपदा खुद हनबा ngamnaba थौरांख्रे पनबा याबदी अमेरिका ना ईरान दा लांदारकबदी मिडल ईस्ट याउन एशिया कंट्री सिंग द लान असिगा सौब सैथिंग फंगनी हाइन ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमनी ना फोंदोरखरबनी दा सन की रिपोर्ट असिगी मतुंग इन्ना प्लेनेट लेफ्ट की सैटेलाइट की फंगबा इमेज अदुदा जॉर्डन की मोफसल्टी एयरबेस ता अमेरिका की फाइटर जेट F-15E-12 हेना डिप्लॉय तौदुना थंबसु उखिबनी लोइनना ईरान की अकोइबदा लैरबा समुद्र की लमसिदंग मयाई लैबा US एयरक्राफ्ट कैरियर याउना पुन्ना लान की जहाज तरागा निथोइ लोमसु डिप्लॉय तौदुना थंबा थेंगनरखिबनी अमेरिका अमदी ईरान लैबाक अनी की मरक्ता सथनरखिबा थौरांग असी मतम सांगना लान सोकनबगी थौंग अमनी ईरान सु मखोइगी लैजरिबा लानमी अमदी लान की खुलाइसिंग मफम चाना डिप्लॉय तौदुना थंबा हुख्रे नकल अमरोमदा अमेरिका ना ईरान दा लांदागदौरिबा असी ईरान की लैंगाक ओंथोकपा अमदी न्यूक्लियर की खुलाइसिंग सादनबा होनरकपनी अदुबु अनौबा रिपोर्ट अमगी मतुंग इनदी ईरान दा न्यूक्लियर की खुलाई सानबगी दमकता तंगाई फदना चंगबा यूरेनियम सादा 60 रोम थौरांख्रे हाइबदु हौजिक फावबा यूरेनियम सिंग अदु कदाइदा लोटुना थमलिबनो हाइबा सबसाना खंगबा ngamdri ईरान न्यूक्लियर खुलाई साबा असि अमेरिका अमदी इजराइल ना सुकपाम पामदबा मरमना ईरान दा लांदादुना अमुक हन्ना ईरान दा न्यूक्लियर खुलाई साबा ngamdana होनरकपनी अदुबु ईरान ना अमेरिका दा पिरकलिबा अकी एकंग पुमनमक नाचुंगबा लैतना लान सोकननबा थौरांगलकपा हाइबासि ईरान दा करिगुंबा खरदि लैरे ताकपनी हाइरि इस्लामाबाद ता कुंट्रागा माथोई हाख्रे चामगा हुमजागा रोमना साथीना अशोका पन्नंग हनख्रे पाकिस्तान कोनुंग इस्लामाबाद की तबलाई इमाम बगहुदा साथीरबा बोम पखाइ लकपदगी मी कुंट्रागा माथोई सिखिबगा लोइना चामगा हुमजा रोमना अशोका पन्नंख्रे हाइरि रिपोर्ट असिगी मतुंग इना हौजिक पाकिस्तान की बलूचिस्तान अमदी खैबर पखतुआ हाइरिबा मफमसिंग अस्ता पाकिस्तान की आर्मी सिंग की मथक्ता बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA अमदी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF हाइरिबा लालहौलुब असिन अकनबा मोंगदा लांदारकपदगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ngauduna lairibani sairak asida mi sam kuntraga mathoi hatkibaga loinana cham humdra asok
अपन नंगहनखिबगी पाकिस्तान गवर्नमेंट मकोक पाइदुना खांखिबनी पाकिस्तान थोकलिबा थोंगसिंग असिना मरम ओइरगा लेबाक असिदा सेल थाथरिबा चाइना फावबा तुंगदा करी थोलकदबनो तम्मा ngamlaktabadagi matam khargi oina sel thadaba leppaga loinana चाइना gi worker kayasu kauthokrabani Shehbaz Sharifna Kashmir Pakistan gi oigani haina India da aki akhang pirakre underground missile city da US amadi Israel da landanam gi damakta missile lising ani deploy tawkhre